Satunandipur kaham. Tini ang paika live sabuk dipur ni duita tam ka. Ang tini sana musumani kok ngang kai borok nagathan bagai je call play mani bagai. Kabang mo borok tana call play ka miani simi kabang mo borok call play tong ki sir takuk sung khobor nukha ki nagathan manai nei buita kabang mo borok sai tong तब उस सामान्य जगह पर आने से वो बाइक क्लाइम मानिया आंगु साइमनो की जब तो मोटा मोटी बड़ा रॉक से खबर मानने जो खबर लोग नहीं रखते जो तो ना साइमना मुझे की जो तो ना नगद थाना मुझे तो क्या वो करे नगद थाना मुझे यहाँ नहीं रखता जो तो ना नगद थाना मुझे तब कांगरो बेसिक तो कॉल लगे थाना मुझे announcement तो भाई का गवर्नमेंट ने थे कहते हैं रतनलाल सरबोग रेखा खबर त्रिपुरा जे बाहिर तंगाइना जुतारो नागो फाइमानो निजिनि गारे अरेन्ज खालामनानै फाइमानो पासनि बागै बरक हेल्प लायनाय नि तां नुगै दङ आं नुखा खबर न आं असले साइरना मुसुङ ताखौ सं तिनि देवैसा नरो अनलिमिटेड कल फाइका आं थुइ बसावनि परे आं नुखा नरो 75 नम्बर्स 75 ता मिस कल मानखा अब 75 ता मिस कल माने आं वना खाखि तामंग थांका देवैसा त्रिपुरा सर बुंति जनजाला क्लायै बुइबानो कल खाइमान क्लाइखा दिशा नि आं वानसुगि नाय मानि ता वानसुगि नाय मानि आगलो आं कयेकटा कल रिसीव खाइगा कयेकटा कल रिसीव खाइमानि परे आं साइमन के कि बरनि क्वेश्चन गांगे जों खबर नखा नगद थांमानाय नि अ नगद थांमामानि बाहायगे थांमानाय क्वेश्चन राइट पॉइंट तो तंगो तब आं सुदर पहिला साइरना मुजंगो आं तो गवर्नमेंट बॉडी आं कुनो गवर्नमेंट एम्प्लॉई आंगरो कैसा एनजीओ बायसे काम खालाय दङ एनजीओ नि लगे मिलुइसे आं त्रिपुरा सराव जेसे हेल्प खालाममानसाक आं हेल्प खालाय दङ साइमनो जतो बररक यागा तो हेल्प सहर रहरि मानिया को जों ताकसे पर्यन्त तब जों आं जेसे मानसाक आं ट्राइ खालामनानै तो खालायनो दङ के ताबुक अ जागाव सुदु मेन क्वेश्चन जे बररक कल खालायनो रंनि कांके नगो बागे थांगे माननाय ताव बुक संदर नगद थांगे माननाय मानिया आंनिया तब हमके किसान नासिंग्रा दि लॉकडाउन नि पाइन जरा दि फान नासिंग्रा दि त्रिपुरा गवर्नमेंट नि दिगेति आं बखा खलायो कि बरक बक गारि रक बा ट्रेन बा जिसपन अरेंज खालायन ट्राइ खालाय दङ ताव जुग जरा जे अपडेट रिमाइनिंग कि बरक सामानि कक गांके नरक निजेनि गारि अरेंज मा खालायनाय निजेनो रां मारिनाय एन्ड कस्ट प्राइस आबनि नरक साइमनो बुंथि जत बरनो साइमनो खाना बुंथि बुमसुगा कस्ट लेनाय ताव जे थांनाय जे त्रिपुरा थांजाखने बरक अनाउन्समेन्ट रेखा 160 प्लस जना थांजाखने आंबो नुखा खबर नुगियाङे तब अ जागाव आं सुदु सानामु संमाने इनके आं आनि दिगेतिला आं कुनो खालाममानग्ला गाबोन बागा आनो नाकार जादि तब त्रिपुरा गवर्नमेंट से जखन ते बरक अपडेट रियोंगा प्लीज त्रिपुरा गवर्नमेंट न कांटेक्ट लाइन ट्राई खालायदि आनि हेल्पलाइन जे नंबर तंगमानि आनि तो त्रिपुरा मठानि तुइसेन दिस इज अ नॉन गवर्नमेंट बॉडी गवर्नमेंट नि तैताम डिसीजन ना अब तो संकुन साइमानिया सिनि थानि इनफॉरमेशन बो फाया जे गवर्नमेंट जदि आनो हेल्प खालायदि नि आनो पॉइंट लागंला आं हेल्प खालायबो सु बट तबसु जरातै गवर्नमेंट ति आं कुनो नोटिफिकेशन मानिया को आनेरो सफाया को बिकॉज़ आं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट bodies minister panang tung ano to sinigla except sini sir member kumar jamatia simi ano simon no sini uno tai bagi to kebo simon ya jang tripura ni to yoro kam khlai dong nei gitabo o jaga o sana musungmani kok ngake je pass ni borok samani dc ni theke o pass borok ana arrange khlairi nai ba nor gari arrange khlaimani pore dc be kok sa nor pass ri nai ni je sawi borok announcement khlairi ka borok bum dige khlai borok bo dc be kok sa nai abole ambo saimania because am bangalore hatai to onek quarter ma sudu bangalore ni ya call khlainda to chennai ne bo khlaiga kerala ne bo khlaiga tabo gang je saimamani tui jorati ingangke जे नगद थानानि एम्बुलेंस बे जे थांनाय बरक मारिखा 1,70,000 बा 2,20,000 अमो हेगे रां मारिखा बरक थानानि बागे एन गारि कैसे 6 जना 8 जना जो बिक मानग्ला एन बरनि का कैसे एक्सेप्शनल केस बे बरक थांगना बरक थांमानि बरनि लगे रुगि गनानि बागे बरक पास मान का थांगे मानखना नॉर्मल बरक मा द मान मानिया अब त आंबो साइमानिया जदि रुगि तङै बेंगलोर रुगि तङो बा केव थै थाङा बने को थै लांनानि रकम कले आं हेल्प खालायमोन आं बरनि जे बरं नांमानि बा कक सावै रुगि रक हनानि थांनानि रहरि मानो बट रां
amsukse rang nangnai abo 1.5 lakh 1 lakh 2 lakh dispon nangai mano but lakh ni upor nangnai because gari ni bepar abo borok gari be thanani ambulance bai thanani tabo normal borok je nago thanamu sundaron bagi kok gange taku buguk song normal borok thanani bagi to permission manglak ang aboni bagi to help khlairi mania abo tabo government rok bumti decide khlai bumti ke decision nawi busuk jorate government help khlairi mano amo government ni upor depend khlai borok ni upor yakari ruang tabo ani sudu asungna koimung gangke busuk khlai mannai ani digiti ang kono khlai mania nago thanani bagi police rok contact khlainani khlayangani abo ang contact to khlaimano tabo angke out of the state thanani bagai ang kebono help khlai mania simple si kok jano call khlaina rok no nagar diang no ni call na receive khlai manli ang thui tong mo na call khlaiga kubang mo bor call khlaiga and teisa sawi no it is impossible ang kharakso borok 70 80 ta call no ya sagrei jotto baina kok sanani amon bagai ang decide khlaiga ang tini teisa facebook opana live phai ba video opana live phai ang jotto na teisa o information riyo no tamni ga jotto ni Hanino all question Hanino same person tango si sung nago bagi thang man nai and bumdi ke pass man nai clear te hoye sairo no pass mana ni bagai rugi sugi tango gangke ba kebo thui thanga ke ditlang na ni bagai gangke ang help khlairi mano kintu normal borok jodi thangna mo jung gangke ang help khlai mania khu Tripura government to announce khlairi kha Tripura ni thui na borok pass ni bagai arrange khlairi man nai ba DC by kok sawi borok pass ni bagai request khlaina ni Tripura government ni thui announcement to khlairi ka pat borok bumsi jorati khlai tong abang saimania borok je koyekjona borok ana call khlaiga Tripura helpline call khlaiga ni sau ba Tripura helpline call khlaimani ba kono help mania ba kono solution mania to tabuk saimaya ko tini ang je khana mane te inke borok te hoise tini meeting khlailene 4টা ba 7:30 ni bisingo amon pore borok te hoise news broadcast khlaino so taho bukuk song kisan nasingi tongri sarik jorati Tripura government iti tamo phainai information ba borok tamo announce khlainai so nai tongni norok je Tripura ni kok brok channel je choli tongmani na nai tongni khaklayo norok sarik 8টা 10টা ni bisingo la kaisa update manano ba khana Hongjoratile kaisa government itu je decision namani ba je borok decide khlailai mani aboni update riwon borok ni khaklai wang ta question kaisa phaiga sani garuni nang police rok by contact haidi tini sao chungbo balendurni police rok borok arrange khairi nai hini sao do kaham kok sani Mr. Sani the bale kaham kok norok jodi police rok kok sawi borok arrange khlairi manu ka balen kaham kok तो आने देगी तिले आंग शो साइरो कि आंग ताबो आने देगी आंग को साइरी मनिया बन आंग ताबो साइ तंग हो जेसि नि तिब्रा सरक माइमा चाहिँ आंग तंग खांग गले आंग बो हेल्प लाने थांगो जेते जतो कुनाव न सिनि टीम रंग नांग रहरि तंगो हेल्प लाने नि बागै खाखलायो मोटा मोटी बर रकमान खनांग सिंगुस खांगो थांगे बेलेंदुर बेंगलोर थांगे प्राय 500 जनानि से ऊपर बर रकम जों माइरं रैखा दाल रैखा आजागाव जों प्राय 2,500 केजि माइरं रैखा आबनि बादे जों बमा सान्द्रानि कायसे एरिया तंमनि जागावबो जों रैखा आजागावबो 35 থেকে 40 জন बरंनो रैखा ताबुकते गैसा सिनि टार्गेट तंगोते 100 जनानो हेल्प खालायनानि आमुबो बमा सान्द्रा एरियावनो बमनाहालि बमा सान्द्रा एरियावनो आरानिबो लिस्ट फाइजाक सो बरंनो जों हेल्प खालायनाय तिनि हायगा खानानि बिसिं पण हेल्प खालायनाय आमंगे ang koroksa borong appoint khlairega anup debbरमा hane anup pol debbरमा hane so bono to ang contact no khlai nai sini team rok thanga borong help khlai ne 100 jana no tawo angke boroni khaklayo ke boroni thani ba same question tong nai kis nogo bage thang man nai ne nogo thana ni bage tang kono khlai mania ang to saru tabo call phai dong gate gisa call phai hoga ki bo sungai I'm sure ki nogo thana ni bage ব্যবস্থা khlai ri manai ne ang tinini je video khlaimani ka asuk jorati nang sanamu jongo bisi to sanamu jongi aboni bade ta extra sanamu jongmani saun ke je kubang boro kok sa ko sir sung ta khona sungai ta nang boro tong tamu khlaini ni para boro baksa bo sung nang beton da man amte khlai tongmani ta am su guri tongmani kosto khlai tongmani boro rang na sik help khlai tongmani nang beton da man rok baksa sung ang clear ke sai ro na je amte question khlaini rang no
ang to kuno government ito ibu phaya jisung ang NGO be to khlai tongo but ke ani kuno beton kuri ang ani personal interest be khlai tongo ang ani personal interest nawi khlai ni bagai pasai phaiga sini Tripura sarak ma chaya rak ma help khlai ni bagai tabuk tangsu Tripura sarak ma smik help khlaya ang gaise je north east solidarity by mili mani ya gulo sung pura north east ni je demand family je request family na sing jotana help khlai tongo North East Solidarity ringka ka kaisa NGO and North East niyo janga ang borok bai tabuk contact climate ya golo kabang ma tabu zarati to sing prai 4000 jona borok na help like North East Solidarity ni Tripura ni ko borok tongo Assam ni tongo Meghalaya ni tongo Manipur ni tongo Nagaland ni tongo Mizoram ni tongo Arunachal Pradesh ni tongo sung joto borok na help like tongo sini team volunteers sini thani tongo prai 15 jona volunteers ni North East Solidarity ni sini so amri itu sing je North East ni kasa borok rok na sung klai supply klai sari tongo je matcha rok na bagai simi je ekdom tini sari ga chana kari ka khana pungo chana kari karma ga sing immediate ni thangai help klai man ang saimana gabang mo borok ano request klai ne bangkha baksa ba sapta kaisa angkha ano contact klai je help nangai to ke help klai pedi nei but joto area o sabai me ani bagai kisa na kadi kami ke sira ba demand ka bang ma 4000 plus ni demand tama bagai sunor ne sabai mania ba bor ni normi area o sini executive sini members sini volunteers rock sabai mania ni bagai normi thani help sabai ang manu tabo ke sung je mansak sung joto no try klai tongo kha klayo je tongne rang no sung je help klai man help klai nei nei so nai na abono sung bum de klai man to kisa nasingja din or ni thani help sabai ni sapote leri man tabo tini 29 tarik ni thanga 29th April ni thanga lockdown bo paina ni somoy phaiga ba lockdown extend nang nai na pai da thanai amabuto nasing ma tong nai pai thanga to kaham ko logi phan thangai man so logi thangbo na ro asu chinda taklai le di ang je man so help klai na ta ko khok song ana ko bang bor ro complaint to hori tongo ki norma ngasuk din ka help san mane kintu sinor ko kuno phan help sok paya ko ne amon bagang ta na kar san jao ke norok thani help sok paya ne bagang tesa na kar no to ang je man sak try klai na norok thani help ro na pabe o help sini bo sung do non government body sin dhani bo pass of tongmani ko ekjon ni sini je pass bo expiring ni thanga par sija gyang ni ba cancel klai re jaga so sung police ni thani katal pass to apply klai ri rekha abo sung na singi tongo tabo amki nogo thana ni ba pass le ang kuno help klai ni man lak tabo ang te se sauna ki tini sarek jora tui সরকার sini Tripura government ni theke announcement rinai borok tini sarigo ki bum theke borok pass ni help claim mane bo help mana call claim manai hini borok asung khobor mankha sonor kisa nasingi tonglai di nasingi tongmani yagulo Tripura ni khobor je kopro khobor jesupana channel le bumung thang nai ni ya borok no announcement ri wono ki bum theke norok pass nai manai sabna contact nai nani tabo angke angasno normi thani ani koimung ani request angke anole please aboni bagi call taklai jadi tabo at this point of angkuno help claim mania ang clearly sairiwo norok chama chaya angi tong kha ba angkale ano sahri manu kintu tewisa kok sairi firino ma chai tong tutui ma chai ani leta sahar jadi buimano hani khanawi norok manamu amu to amu saimano buimano hani khanamani pore norok manamu sungnai jabole mana musung ya na ba joto borok no mana musung nai to ma kisa nasing lai di bum to ke klaiman sungbo help klai na je mansa to o pass ni te ke sing ngoro je nogo thani ni bagai je khobor kisa nai tong di YouTube channels nai tong ni sung live video to khobor to nai man ya so sini te purani kok borok channel ro YouTube to upload ri tong nai so YouTube ro upload nai tong ni Facebook ro nai tong ni upload mana na abone borana rok bum dege khlaine ta amok khlaine decide khlaili din rok thangai mano hagen rok jodi expense ber khlai mano 1 lakh 1.5 lakh 2 lakh rok jodi ব্যবস্থা khlai thangai mano hagen rok thangai mano thanglai di ang abone bang kuno bada ya no kuno no question bo khlaya tabo ko jaga comment gesere nai tongo sani garu nei bos hawo ta na police rok contact khlai di tini sungchu so tini sao chung belendur ni police rok contact khlai ka bo so Belendo ni police rock borno arrange clear ni gosi sab ko na thang mano Belendo PS rock sao hai ni okay so sani garu
ni thani kwang information tong na so ani request ngai sani garo no contact lady Facebook tui bono text claim no ani o video ni tola no comment no gona narok sani garo ni je comment jak borok norok bono contact claim no bogum diki khor man kha mok bin thani norok khor nani nang bo kisa khobar nai nei ne bobe kok sawelo tabuk norok ni kuno thon help nango ngai tang norok already saire ka mai chana ni bakhe kri ngai norok an list hodi please call clay sauna nangya call clay norok an call receive clay ang kana message ri hodi WhatsApp message rahadi hi hini simikta raha ba dite hoise sabero WhatsApp message rahmani jagawa ano norni bumung norni phone number nor khorok busuk tong tai norni location mane norni tak present address abo sui rahadi norni pin code ni loge a address sui rahang ka angani team rong norni details forward clarity wano sini team rok bhai norma help layana tini manya ke khana manya ke soni phano khlai na sung jisik dati mansak sang help khlai ni sini agol journalist bhai jangna asung no ang tai log rana mu sungli ani kok no kuno point tongo ba kuno sungna ni tongo gange na rogano ani WhatsApp or text khlai no WhatsApp or text khlai di ka khlayo jo to borni thani na ani number tongo ni tabu jarati jodi ani number kri gange na rog tipra mo thani Facebook page thanga ani number nahi mano Dinesh Dabbar mani je number ani on number na WhatsApp ID on number na ri na WhatsApp text ID gasuk na angani pani kong ti aro paitha pairi re namu sungono jotano na hambai je tong su jarate yang bai corporate flight tomaro je buji tomaro na bagai abone bagai yang bele bele na hambai mario je sini yang netu je help ai na rongno bele bele na hambai mario rongno buji mani bagai te je hambai rio busik loglia te khulum ka hambai